Assalamu alaikum YouTube görücüler, at suyucular, Kerbençi KG kanalının kattalıcıları. Uşul kara öspürüm satığa çıktı. Kara tüstü bir canavar. Çum kara, arkankı bir butuna kişinin ağı var ekan. Hazır öspürüm boyunca malumatını alıp bereyim. Öspürüm malumatını berçi. 1 yaş 3 ay 1 yaş 4 aylık Jalattan gelgen. Tüyü Jalabattan gelgen ha. Жақсы атын балдар екен. Arır ekan ha, biroq eti jog'roq. Boyu qancha var? Boyu bilmem kinep ko'rmadik, 1.40 ta kerak edi примерно. 1.40 ta kerak ha. Janavar. Başı ayağı gelişip qolibdi özüne. Жақсы biroq turgan. Başını da жақындатып көрсөткөн. Bazı qancha endi taydın bazı? Bazı 88 bin. 88 mi? Kem olu? Asmas болады, biraz эле biroq. 88 mi ken tuğanlar? Kemin suraysыңар. Öspürüm. Kimge жаққан болсо лайк басып, тай арыгыраак экен азыр. Жанар. Азыр төшүн да көрсөткөнгө аракет кылайын. Корс экен жанар. Так. Көрүндү төшү тугандар. Olma. Duyak. Bazı айтылды тугандар номерлерин жазып калтырабыз. Kimge тура келсе чаласыңар тугандар.